Pozdrav ljudi, danas ide novi klip ko što je i obećano u prethodnim klipovima. Klip oko stabilnosti auta i druge stvari što smo propustili u prošlim videima da pokažemo malo otprilike kako smo složili, šta je sve išlo. Kao što vidite ovdje, ovo je opet dobilo novu farbu treći puta, pošto sam dobio dosta negativnih komentara da mi je ružna boja i onda sam ponovo ofarbao. S tim da sam ofarbao i ovo i intercooler koji se sad uopšte ne vidi, iako je ispod karambolke, usječen je, uvaren, ali je veliki intercooler. Uglavnom, priča ide što se tiče stabilnosti oko auta, šta je izvađeno i šta je stavljeno. U stari setup je voženo bez ove šipke ovdje koja drži stabilizator na amortizere. Sad je ubačeno ovdje. Voženo je sa originalnim nosačima motora. S tim da moram da dam jedan savjet koji ima malo jači motor, koji je malo stavio konja u njega, da skine original nosač, kao što sam ja uradio, i da napuni ljepilo od šofer šajbi unutra u gume, da bi dobio on na stabilnosti. Skinuti su originalni nosači motora i stavljeni su ovi trkači, da ne bi bilo vibracije u motoru, hodanja napred, nazad, jer sve je stavljeno u milimetar, evo kao što vidite ovdje, ako možeš Mile samo. Znači turbina je skroz blizu šasije, ali toliko se drži stabilno, znači da je jednostavno nemoguće pomjeriti motor. Što se tiče ovoga ovdje ispod haube, šta mogu još da kažem? Mogu da kažem još da ovaj ovdje ventilator može da se izvade oba originalna i da se stavi jedan, jer drugi ventilator je nepotreban, pošto samo koristi se za klimu. Može se uzeti jeftino kratki ventilator da ne smeta ovim cijevima, pošto uvijek smeta na originalnim kablovima. Ne možeš ga naštimati. I jeftino je, nije skupo uopšte. To je otprilike stabilizirano što se tiče motora. Nema šta da se radi više na ovome dijelu. Znači, sve ostalo je šasija, gume, amortizeri, koje ćemo pokazati sad kad dignemo auto. Evo ispod auta da pokažemo šta smo zamijenili, šta smo odradili u međuvremenu kad smo se vratili poslije ljeta, to jest poslije prvog setupa. Auto je bilo odozdo cijelo u ulje, znači bukvalno cijelo, jer mi je 2 puta pucalo crijevo od ulja, što ide tačno u sredinu motora prema turbini. I znači to je bilo iza pitu možeš razvijati na podu. I onda smo morali sve to da operemo i premazali smo, znači cijeli pod smo zaštitili
svu koroziju, sve smo znači, odradili maestralno. Odrađena zaštita auta ispod cijela, znači plus cijeli, svi blatobrani unutra su skidani, sve je odrađeno od A do Ž, naprijed i nazad. Ovaj je bio i na starom setupu, ali dobro je da se kaže, znači ovaj isto jako važan nosač motora, da bude u Powerflex ove gume. Osim toga, Powerflex je znači ubačen u ova ramena. Ubačen je u ramena radi stabilnosti, radi kretanja auta. Puno je tvrđa ova guma, ova Powerflex od običnog selena. Obični selen je samo obična guma. Tako da će ujedno prenositi jedan dobar dio vibracije direktno u auto. Biće kao da voziš trkaće auto, ko je imao priliku da se susretne s tim. Sve ove gume su zamijenjene. Isto tako da samo da završim s ovim Powerflex i ovdje isto vamo u zadnjem znači dijelu su stavljeni Powerflex gume ili selene. Uglavnom budu ovako ove boje, koja je ovo lila boja, ili crni, jedno od te dvije boje bude. Sve ove stvari što vidite da su ofarbane u ovu grunt boju, u ovu crvenu boju, to je sve bilo skinuto, ispjeskareno i onda ofarbano, utisnute nove gume, novi selene, ali obični, originalni. Gdje smo svaki šaraf, evo vidi se znači, na svakom šarafu da je zalijepljen i zabilježen, znači da je zalijepljen. Da slučajno ne bi bilo propušteno nešto što se tiče šarafa i ovih stvari. Kardan je ostao isti, originalan njegov, s tim da su zamijenjene ove gume tu što prenose kardan. Ovaj ležaj isto nov stavljen. S tim da ima da se naruči ovaj ležaj isto neki trkač i to sam isto saznao. Sad ne znam šta je razlika. Probat ćemo s ovim pa da vidimo. Nije ga baš jednostavno zamijenuti. Mora se rastvoriti ovaj kardan cijeli. Znači, auspuh je 3 cola, odrađen bez katalizatora. Ovo je ovdje downpipe. Ovdje su cijevi, nije se vidjeli prošli puta, ali ovo su cijevi od serva, ovo su cijevi od vode i tu su znači cijevi od kočnica gore za nazad. Isto i za nazad su armirana cijeva bez spojeva. S ove strane za etanol, crijevo i povrati i ovaj što je bio stari zrak u njega. Ove kinetičke su stavljene nove. Ovo je ostalo staro, ali mislim da neće to dugo izdržati. Iskreno, ali to je to. Uglavnom ofarban ovaj dio tu, šarafe ponovo svi zalijepljeni, markirani, isti su znači amortizeri nazad, KV, ovi coiloversi. Isto i nazad. Nove kožnice su stavljene, nove sajle, to je sve novo stavljeno. Ovaj ovdje dio, znači to je hladnjak za gorivo, pošto su 2 pumpe u catch tanku, tako da će biti grijanje gorivo i onda da se tu hladi. Može se napraviti improvizacija, što sam vidio na jednom autu, ako neko ima jači pumpi, da se uzme hladnjak od ulja i da se napravi sa njim hlađenje za gorivo. Hlađenje za gorivo isto jako važno da bi išlo to bolje. Znači, tu ide filter na drugom mjestu, sve je to bilo stavljeno vamo naprijed, ali sad je sve premješteno. Ovaj dio isto, znači sva crijeva obložena u ovu čarapu, rekao sam prije, trpi da pada na nju vrel metal, znači neće da izgori. Tu dolazi auspuh, tako da to je jako važno da je zaštićeno. Farbano je sa, ne znam ni kako se kaže na naš, pulver lak, prašina lakiranje, tako se može nazvati. Ali uglavnom tako je odrađeno. Još jednu stvar sam zaboravio reći, evo stavit ću jedan video, auto je upaljen, prije nema mjesec dana, upalili smo auto, sve funkcioniše perfektno.
tim da smo morali da očistimo brizgaljke. Stavili smo i ono na servis, počistili smo ih i stavili su novi filteri, imaju u brizgaljkama pa smo zamijenili. Inače, brizgaljke trebaju da se servisiraju svake godine, na kraju godine ako neko vozi etanol jednom i da se stave ti novi filteri ko vozi trkač auta. Tako da smo mi to odradili, ni ja nisam to znao. Kad smo upalili, malo je štekalo, kompjuter je govorio da nema goriva, pa smo mislili da su pumpe, pa nisu pumpe i onda smo skontali da su u stvari brizgaljke. Ne smiju ostati bez goriva. Ako ostanu bez goriva, znači malo duže vremena, sedmicu, dvije, morate ih poslati na servis brizgaljke, jer to su ta pravila što... Evo, ko što vidite ovdje unutra, ovaj isto dio sve smo zaštitili ovom bojom, inače nove blatobrane stavili isto, koje smo kupili na auto dok nijedan šaraf ne paši. Ali eto, ampasovat ćemo malo. Nemojte kupovati na auto dok. Jer je sve katastrofa, znači. Paket dijelova mi je došao mi jedno 40 dijelova, 25 sam bacio. Ovo drugo su oni šarafi obični, M10 što pašu. Jako važno za ovo auto je da ima dobre kočnice prije svega. Originalne njegove kočnice su ista ova debljina diska. Možda su od milimetar dva ove veće. Koliko je? 35 je onaj disk. Koliko je originalan disk? 312. 312? Originalan disk, jel? Pa isti je koji ovaj, ja sam uspoređivao, ovaj je možda par milimetara veći. Ali stvar u ovom disku je što ima umjesto jedan cilindar, ima 4 cilindra za kočenje. I veće su mu pločice duplo od onoga. I onda ugradirali smo ga sa ovim kočicama, što sam vozio isto na starom setupu i stvarno koče fantastično. Šta nisam imao na starom setupu, cijevi za kočnice su bile originalne. S tim da je kočenje odmah lošije. Ali sad su armirane ove cijevi od ABS-a do tu. Jasnio sam u prethodnom videu, tako da će biti još puno bolje kočenje sa ovim kočnicama. Isto jako važno, stari setup je bio ove KV Gevinde coiloverse, kako i neko zove. Bile su na starom setupu, znači prezadovoljan, udobnost, stabilnost, sve perfekcija. Malo su samo možda bile niski, trebalo bi samo dignuti možda pola centa da bi bilo to. Uglavnom, one felge što ste vidjeli na videu prije ove što su sad na njemu trenutno, one neće biti. Kupio sam BBS felge 17, isti broj sa spacerima da bi bilo to još malo ljepše estetski. Znači, ne vjerujem da bi bilo ništa bolje, nikakva provjera, ali eto, malo estetika ono što se kaže. Cijeli auto je novo lakiran.
ispoliran. Drug, što se zove Dejan, znači stvarno ga je odradio, fantazija. I sad čekamo jednog drugog druga koji će zalijepiti ovdje zaštitnu foliju. Kako se zove zaštitna folija? Zna neko, ne zna neko. Protekcija, bezbojna folija. Bezbojna folija, da nema one udaranje kamenja i to da se zaštiti, pošto je stvarno odrađeno fantastično. Nema nigdje greški. To su te felge koje su na njemu sad fine su, ali ne sviđa mi se kako su odrađene i malo mi to. Plus to nekako više mu pašu te BBS za njegovo godište, znači 1999. Znači 1999. je proizveden. Već koliko ima. Još malo pa old timer. Ali eto, vraćen je u život. To je to što se tiče za ovaj video. Sljedeći video ja se nadam da ćemo snimati gore kad budemo mapali to, kad ga upalimo. Malo ćemo između toga možda ubaciti neki klip ako budemo stigli. To je to uglavnom.